Ngalak palang tale ekabe. Ngalak burni nambi capi. Nambi capi. Capi. Apa Kardiman Roma ngaruh? Saking pon palang ngaabe tretan. Andi bini rembi kapi. Tolos tak nemu lobong. Cong. Ah. Di mana saya nyari ya Ria? Lah bertengah nggak Ria lah. Apa bu nak? Mangaronyam. Tahu apa lagi? Ada urusan kerimatan Gi. Ya kan tak tahu kasih nyaman Gia. Sambi bana binina pasti parimbi gapi kak. Saya nggak gilir. Ada cabut lagi jalan lagi. Anu rekening atur urusan jeria. Mulai kerja kapi guna. Bermak boleh. Iya aja, tapi kan pas tak nemu lubang jawabannya. Iyalah Kar. Kalang saja angkut lah Kar Gi. Bener adik simpanan janda tayangku ya Gi. Makai kenal ke janda-janda si tayangku. Bagi ban. Apa mau nakakan cibing? Ban nama bag-bagan merah kak. Ya. Mak beg-beg lagi. Ucap karet. Anu tak lagi cop tibi lagi on. Ya, nemu poy buat nabi lagi. Iya, bagi kawan tolos tak milonggo. Ya. Jadi nyari lubang aku ngoy raman kampi agi pas. Iya lah karena tak dilaki. Rotukan mun tak agel poti, bi tak ada si agel poti. Aduh. Ah. Aduh. Injo apa sih ke imak buna ya? Kerja. Lah buna lah cepet kerenjir aja. Kenapa buna mak? Iya. Selalu tahu jongkok agak nyiorian ki katanya kala apa? Biar. Tak ada nyaga lewat lagi. Kerana sakelan jera. Mana cik Joko Jojo? Tekak tak kira tahun tak kira kening jera mak. Gimana tolongin lagi? Buna cepuk kok nama. Cepuk colon pabiar nggak mana? Iya lah sepo mak maksudnya mak. Coba ada jadi pada si man perlu ntar kasih metek. Jadi ban berantar nganuin dek enjo. Kalaki baki. Iya. Pengen nyari si mandap ya mak. Ah. Bodoh kardiman. Punya mana orang saya tak ada nenengi dina. Coba kalaki jera. Pada si mandap ya. Jadi ntar kasih metek. Caca malolo bon ki marah mencet nisar ngalaki. Marah mak. Nah. Kok kurang baik bareng mam ngabaan. Teko kilo kacamata tak kening-kalang. Aduh. Kaduh cek nyari rongsokan saya kacamata. Ada kecil kali. Anak saya nguda, kada tuken naik aja semua. Sampai ke apa pun nak. Cering tandi laki, posang tuken posang ngior. Anu pera orang sendik laki segera aja mo. Mas kana sare hati ya. Mak masih nyior jadi lagi. Gua tak tahu kok saya masih tuken. Nyari saya nguda ki, wadeng, wah, serwa wah. Ada ya? Iya. Bijoko jori yang mulia guru nyaman. Ya caca malolo ki. Ya mak. Bareng marah ki. Ada tak bisa aja mak. Bodoh buat naki, kayak laki ada orang. Ya. Kok pura tuh mau masuk ke Kardiman. Pas. Ngarunyam tak temu dosa dua nawa. Oh iya lah tina tolos, saya galak riang kok nyor. Kemarin namun tak bisa mak cari tak ada ikai nayak mak. Ngarunyam berapa lagi? Pokoklah apa yang di Budi Naro nyanyi. Bini narimbi kapi ya mak. Cari tak gilir. Nanti najere urus Kardiman lagi. Iya. Pas? Oh, iya. Enggak aja deh, Bang. Enggak lah mak. Oh, nanti peraan, Mbak. Nah, boleh aja dia peraan. Iya, geng. Turun. Karena kan tadi laki. Pas, ya kan? arah apa? Kardiman tak nemu lubang. Arah posan gedang mak. Tunggu, naruh sakit. Bukan lagi. Ya, salah lagi nyior, tara caca Kardiman. Naruh suruh Kardiman. Duh. Arah apa Pak Guru buka jam jadi ya? Wah, paling minta sake aja menjadi ya. Sakit lah suka malel kasa telur. Hari aja mah bawa na ye. Butian dah buat na bungo na dia ye.
Iya, jadi nak bungkuk nama tua. Kan ada mak, Kak. Ye, Apa, Kak? buat nak cembut kia tak bu na ye. Buh, iya, apa, King? Oh, apa king na? Iya buat na bila na ye, si macam ngok. Ini tenguk, Kak, macetat. Ada nak bersama ye. Si, sarumbanan, beuna. Ya oleh lah musuh laki na singkuk lah. Iya oleh na saya kemak wa. Apa saya diplak, saya dingkol, saya cembut, saya nggak kongor wa. Kak, mun seimpun jeria kan lamar ya paturuk lah. Kare sekat dua jeria ya antara jeria lah. Toro, aye. Sih, maturuk cana serumban rekane borong. Iya pangaran aye, tapi enjek lah burung ye. Kurang ajar Kak Kardiman. Maturu acak nah. Sela singkuk pusang sekema bapak nah. Wajar tak beres. Tak nyiar buat na. Iya, Man. Ada lubang nganggur na. Lubang apa? Jeria, Di mah. jeria. Ya, ari ya mata malat ngalalat bu na. Amina apa mak lor nyelor bu na, Man? Mangkana na. Mun nampung nyeri atau ojuk na, nganggu jengkak. Mana tak berkebayan dia lubang ya. Ngada angkat dia ya. Lu tak agar baya beremah, Man. Jaringan Ria Karina GS. Tahu ka GS bu na? Tiba na rekan RT na GS kia lah bu na. Nah, Harana. Apa? engkau ngampung aja ding ya. Ada apa, Man? Mantar ke jedeng bu na? Cukup ya kecak. Cuma meja na. Iya, saya nggak siapa tadi? Lah bu na jeria. Selangku tak nemu lubang pas ojuk ngak jeria. Ria sabun dia. Anu apa, Mak? Ban ya. Singkuk ngampung aja ding nama aing mate bungko, Mak. Benda mau naing. Mak kok saya mati apa? Tak tahu, mampet paleng. Mak, singkuk ki pura temu Kardiman. Di mah. Di saibu dian. Laju aling-lingi singkuk, Mak, Ria, Mak. Ada apa mak leng-leng jan? Ngabus tapukna singkuk, polana buncit. Aro akan bini na terdes kapi ya. Masa, Mak? Bodoh orang kena jedeng. Siapa? Kardiman mau jedeng. Bapak dinak, Mak. Iya. Ambu cak bahas jeri ya. Tojuk raga lu. Buat nangan buang aja jedeng kan. Iya antos keluar Kardiman. Ya mun keburu nangis sok-sok. Todus, Mak. Emang kan antos, jak akor kore dina ye, ngalotor. Kenapa Kardiman? Ay, sate aja nyengranyi ngaca Kardiman. Udah, Mama. Kardiman kopi nggak peka itu ya. Nggak bisa, Mak. Iya. Jaringan kelaban nang jangan bunga lubang marah. Kok juk tojo irekan lubang aku. Siapa? Kampung ala pengabe nama. Oh, hari ya boleh. Beri Mak sekali, Mak. Bibir na. Irekan kepangampungan. Makin mantan jual mahal. Iya. Duh, Mak, aku si Abid, Mak. Singkuk lamuk ngumuk lah ya, Mak. Tak kuat, Mak. Tahu. Mandi apa atai kardi mandi. Tina tahan lu ye. Singkuk lamuk ngumuk kok, Mak. Iya kasa entar ya dok. Antara nak apa ya? Iya kasa. Duh. Saya ngaon laon dek ya teret ka dalam biar di mana na. Kak, tulian. Kak, tulian. Terus lo, Terang. beri koncok lantos. Singkuk lah cucu, Kak. Antos lo, agak gue berabona nyari gulang poleng kok. Ya, apa ayah na. Entos parak yang kok ya. Anu apa, King sih? Ya, ngendeng ra. Nyok. Banyak kalian makan, nak lele tas. Ambil. Duh, marah tuli, Kak. Singkula tak kuat kiar ya. Aku si Abid buat nak, Kak.
Maria, Mak. Iman kapuru masuk laju ya. Ya. Nah, oh coli ke dia laju. Duh, singkuk burabon lah ketang, Mak. Bareng Maria, Mak. Duh, ayo Kak, cepet ki, Kak. Wah, Kok si Abid nganu apa, Bu, nah? tak tak orang nyaman bu na. Ganggu, abis nanti nak apa arah bu na. Ah, ganggu berak. Kalantong na. Iya, mak kapuru dah, mak. Ya, beda cara kok ki. Ada tak minta lek kopeng mana? Janja. Kok besar, nah? Boh. Sabun apa ya? Aduh, lupa, nah. Kurang mau singkuk. Kok besar, nah? Suka boleh kalau kamak bunar ya. Mak, benar ya dia melek sabun mak lucu mak beda lubangnya mak. Ya melek berung mak lobo ngara ye. Jak jadi sabun ki buru melek. Parta cepet nama ya. Lubang. Masa kilo. Apaan ye? Lagi mak benar ya. Apa naye? Mayang kau sabun buru melek dah ye. Kurang ajar si bengkes kardiman kira. Mak sabun-sabun ni lobong bini nak buduk kagapi.